Iyi ni inkuru y'akababaro nabonye ikababaza umutima wanjye. Producer Rukundo John wamamaye nka Cash Bello ndetse hari n'abari bamuzi nka Johnson, yari umwe mu batunganya indirimbo bagize uruhare ku muziki w'abahanzi batandukanye mu Rwanda no hanze, yiciwe muri Kenya. Uyu producer Cash Bello yishwe mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki ya 27 Kamena 2026 mu mujyi wa Nairobi muri Kenya, nyuma yo kugabwaho igitero n'abagizi ba nabi ubwo yaravuye mu kazi. Ni amakuru yemejwe n'umuvandimwe we Mugisha wabwiye Inyarwanda ko Cash Bello yahuye n'icyo gitero akamburwa ibyo yari afite nyuma akicwa. Yakomeje avuga ko umuryango we watangiye imyiteguro yo kumushyingura ndetse ko amakuru arambuye n'umunsi azashyingurwaho azatangazwa mu minsi iri imbere. Uyu Cash Bello ndakwibutsa ko ari umwana mu batambyi kuko ise umubyara ni Bishop Francis Gakwerere. Mu ndirimbo uyu muproducer yakoze zamamaye harimo iyi ngiyi yitwa Arankunda ya Gaby Kamanzi. Uko bimeze kose Arankunda, Arankunda, Arankunda. Ni indirimbo yabaye imwe mu yakunzwe cyane mu muziki wa gospel. Yanakoze indi yitwa Oh My God ya Serge Iyamuremye. Cash Bello yatunganyije Ibanga ry'ubuzima. Iyi ndirimbo yahuriyemo na Fireman ndetse na Pfla, kandi nawe ubwe yayigaragayemo nk'umuhanzi. Ubuzima binera kwibaza, nibaza babigezeho, ibanga bakoresheje niwihebe. Oh no no, niwihebe. Oh no no, uzamenye ibanga ry'ubuzima, ry'ubuzima, ibanga ry'ubuzima. Rambura amaso yawe maze ubwira icyo ubona. Yakoze indirimbo nyinshi za Marshal Ujeku, anatunganya Umuturanyi yahuriyemo na Social Mura, Gisa cy'Inganzo na Edouce Softman. Mu zindi ndirimbo yakoze harimo Nta by'ubuntu ya Sindex, Ikirara ya Fireman ndetse n'izindi nyinshi zagaragaje ubuhanga bwe mu gutunganya umuziki. Urupfu rwe rusize icyuho mu muryango we, inshuti ndetse n'abavandimwe, abo bakoranye ndetse no mu ruganda rw'umuziki nyarwanda, aho benshi bamwibukira ku musanzu yatanze mu gutunganya indirimbo zafashije abahanzi batandukanye kugera ku rwego rwo kumenyekana. Ahangaha Cash Bello yari yaje muri studio za TV10, aho yari yakiriwe n'umunyamakuru ya Go Pundati mu kiganiro cyitwa The Link Up, kuri ubu gisigaye cyitwa 10+. Producer Cash Bello, Rukundo John, Imana imuhe iruhuko ridashira, ihe ihumure ryuzuye umuryango we ndetse n'inshuti. Niruzashira reka nkomeze nenyegeze ubwo buryohe butazashira, reka fatireho kuko insoresore zarasaze. I want to spend more time with you, cause you got my feeling, baby. I want to spend more time with you. Nushaka ubimenye niruzashira.